1 minute, please, 1 minute. 1 minute. ภะคะวะโตสาวกสังโฆพุทโธภะคะวะโตสาวกสัง
的有把修者心宝的那面说话纯洁的天把天把的拉长大罗那罗天把天的不解三九庄给三界当马人今天都解大不可解两面大万的拉长大罗让那一个地方没解毛我身边色那个解决天天的人生光中各个家间的拉长大罗nam la ra she ra she su je ni na shu kwa ye sa je de da ni de pa pe la cha da cha ra she jo de me je ko ta ne do do ko chan be ni ko ge do me na la ko ma ya je ra ba je lo bo na ba ta ra ba ta ne sin je nam je la ko ra me ye de va de ra cha va de se da ne be ra she va be va de va she va ye la cha te jam be ye na ba de no je de je de se va go va jam be sa ye ni go de ba na ba se nam ge ni go pa jo kon do o ba do je be ga lo je da no va na va ra de ye ma cha de le na ta she ba de jo cha jo san ba ye la cha de lo ren je no jo ro ye se ye yo yo ba za ye o ga ma la ni da la la ko do ba de ra na ya de wa je ko ren je da jo ye ye cha de je cho de ja wa che je ye ye ma ke so mo wa che be sa be tra she la mo de la cha ma lo sa ma che mo le jo ke me be ni lo de la ja ko yu ko pa je ko da ko ma ke me sa nam de de la de ko lo ra de sha la la no ta do je ko ra de che de ne de sa do ne so ke de jo she je de ko ma je la cha de aja ke de cha wa no ba la ke da ni wa se wa gu she de de mo de sam de ye che le tra je de le ba so so ma she Rave koye shinga ne penda dewa male jure Tere zava tenje jamdo ye shame sinde mato ye joje Sute kama ga peka yendo Iche tabo ranjo che ye Yuru tashe kushe kama Sato doje kama rate Taye tende kandro papa tu san ya ve te je kam ha ba ya se ju ba che ba se so de ka ma ka de ba bu sha de so ka ge so so song ge so a ye te da de ba ni ba che ba na lo be de na gam je ne ya ge chu da wa ye ge sa la so an de jo da ge ze la so chen le dar yin je la so an de la ma da na wa de ba se ye la pen de chu we de che bu de ba ye le ba da de ba de be je na ko je je le gu je pan de na me sho be de ma da ga nya yo la de je chu wa da je ma le so sa ju chang Yoga sanye sala kuma isho Targe tuzo sakwe kiwa na Kaji chinye yube tuye Chunyo suna jola chile je Tuje tenpa chulyo payo je
Can follow the जो भी जाने जाता चाय कॉफी आदि का दान कर रहे हैं। 5 मिनट में आप लोग दान करके वापिस अपने अपने स्थानों पर पहुँचे ताकि कैंपिंग को दोबारा शुरू किया जा सके। जो भी लोग 13 तारीख को राजगीर जाना चाहते हैं, मुझे पता चला कि उपासक उपासिकाओं का रजिस्ट्रेशन क्लोज हो चुका है, लेकिन भिक्षुओं के लिए रजिस्ट्रेशन खुला है। राजगीर जाने के लिए आप लोग अपना नाम दे सकते हैं। भिक्षु करने के जो भी हैं, साथ ही साथ में यदि कोई दान करना चाहते हैं तो काल चक्र में डोनेशन काउंटर वहाँ पर आप लोग दान कर सकते हैं डोनेशन काउंटर में। और आज शाम 7 बजे 5:30 बजे बहुत ही प्रख्यात विश्व प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान पूजनीय करते भिक्षु बोधि महाथेरो जी की समादेशना है। 5:30 बजे भिक्षु बोधि महाथेरो जी की समादेशना है। आप सभी इसकी समादेशना का लाभ लेने के लिए यहाँ पर जरूर उपस्थित हों। अंतिम समादेशना में कल कोई समादेशना नहीं होगी। तो यदि अभी तक आपने बोधि वृक्ष के नीचे धम्मदेशना का लाभ नहीं लिया है तो आप लोग जरूर 5:30 बजे बोधि वृक्ष के नीचे धम्मदेशना का लाभ लेने के लिए उपस्थित हो। धम्मदेशना संपन्न होने के पश्चात 7 बजे शाम को 7 बजे काल चक्रा में लेह लद्दाख के बहुत ही सुंदर कल्चरल ग्रुप के द्वारा एक प्रस्तुति है। तो आप लोग शाम को 7 बजे काल चक्रा ग्राउंड में भी उपस्थित होकर लेह लद्दाख की वो सुंदर प्रस्तुति अवश्य देखें। इन 2 कार्यक्रमों के पश्चात कल का चैंटिंग का अंतिम दिन होने वाला है। तो आप सभी इस चैंटिंग में जितना भी संघ उपस्थित हुआ है पवित्र बोधि वृक्ष के नीचे इसका जरूर लाभ है। Namo Buddhaya to everyone. Today at 5:30 we have the Dhamma talk from our most renowned Buddhist scholar, venerable Bodhi Mahathero. Today we have the Dhamma talk of most venerable Bhikkhu Bodhi Mahathero at 5:30 under the Bodhi tree.
I would like to invite all of you to please come and listen because it is the rarest opportunity to listen the work from such a renowned Buddhist monk. And also, it is such a rarest opportunity to listen to the Buddha's under the Bodhi tree. And today is the last chance. Tomorrow we won't have any more. So today is the last वापस जाना ना नाम गाइड